Impact TV KUKI channel hi avela tuni agenda Manipur KUKI edition discussion ar vezausi ke ma SEIMINLAL KIPGEN na kahinai kini nahi sule tunia pana agenda Manipur KUKI edition discussion ar hi hungki pan kit dinga hita in COVID-19 pandemic all hi laizong le zoom kimangcha online age soto ki holim na hungki nai dinga hin sule security lovin hi zoom through ki holim na dinga ho KUKI society a thil thupi ta hum tinga ge sa hungki ko ting ngongle CSO leader so hi in MLA chule achinga thimalin alal honjong sita ni hung PG de he teacher vela core committee chule producer pa thalenga team na le taw na ka hinai ki no hi intin chule security hi lovin impact TV KUKI channel 4th anniversary zong lopi ta le thupi ta in achisa that 14 ni in life am huno wa zong khong sai benga zong anaki mangdo in a hi chini yang chun kin zong thupi ta in anaki gongin chule ai ngai lu mi tam ta ahung viewers so na hung vin hoitain kin gona na hung ha azibin zong ki pa thu avelin core committee chule producer pa thalang zong lim na kahin nai ki nin chule tuni discussion arai ki holim na di topic cho hele B.GAMNOM incident law and order question again B.GAMNOM tu masanga hapta khat masanga thil so chu law and order hi thing hanga mai umlo hitam ham ibtiam ti sung sang tha hung ki haudi wa hi in B.GAMNOM husung in October tar som la ni in incident is thil so khat na so in sai mi nga na thi in mi thuma ki mu puin mi thum ki mu mi ni ki mu lo sule chapang kumni khat jong jims mai thalin akap kha zia operation boarding as anim side mit ki bolin sule a upa kumko chapang kha jong thina na toin na hi sule how supposing in jong thina na to kin na hi sule si masanga ga he thai khat chu 21 September ni a thuan abon mai zong tameng longa thina na to kin na hi hisim ki sai lo na pen chu thing hanga law and order lo hitam hi chi hi chule that 10 October ni in thingoi hoto Assam Rifles later force so to KNLA kader hon ki kap to na naibin chahin ai ho KNLA kader mili ana thivin isi mili thina hin mini hi B.GAMNOM hosunga ko na hivin cycle langa hisi thina kim ki ma mi pi hung hoin au ma china wa hi blank fire ti taw te open ta mai thahung ki ka mai cha su enjoy sayo chapang mini chapang mini khathia mi kumko khat zong thia I khat Janims hospital operation ki bol lo hi I chose of si hung ki ge la hi ai le thing hanga Manipur thing hanga hi ai ho law and order chi chu lo hitam government in avet sulam IPTZ government ji question len ta tan hi chun ai ho KUKI society adang hi incident hi za cha ta la pu na ta khat hi ji sun tunin ai ho impact TV KUKI channel studio hi chi sung sang hoi ti wa hi tuna hin ki hong na ding wa guest ni ki covid online na manin ama sa pen na mani chu ama sa pena online na hi za ta pu HENJANG MISAO social activist abana pu LUNTINSAT KIPGEN semang KUKI INPI Delhi and NCR amazon limna hin nei vin hi twin directly pu HENJANG MISAO social activist command si in kating inzo ka hin sai bang chun date 21 September ni ya tameng longa hiti sun ai so piu naga tela zo thina khat no min chuzovin het man lovin injo khain se October 12 ni azo hitaba incident hi B.GAMNOM hum so kinin nanggel dana hi thinghanga hi law and order hi lo ham IPT ham law and order le pa hi is it because of government is in avet lows hintem oil IPC hintem so let me pi hi thal no ya kichata hin hoi man pau hi what is the main reason behind si ipipen hi dem chi nin sai pi thai dio mai lalboi eta bang phat ba longgel sai thai dinga nin dei taw hi sai sanga tim ching tam deng jong le po nat nazal dia tu ma longgel sai le pan te tu gel tin tu tung thil so hi en pra sai dingin bang sai ta sai lo ta hi in adben jong ka sai ta in ban noi yen terrorism hi nasata ya adau dan lai ta eho nam pia dinga dalian galsa ke ti hon dalian galsa la to abon lai wa ivan noi in terrorist act ton dan
mi phalo ho ton dan ti ta panga ehung ton hi bol ho tu organization khat hejong le nam pi pum pi da ta min na khat hi ti wang te um ta hi ani rein tu chung hi mi zo sen alung han na social media Facebook WhatsApp ho bon ne so ta bin so lo jong ko ai mo pon ta ti le alung ho jong ko ai mo pon hi ta bang lung gel ko na sei ho hi til so til an so sa hon jong an het em diu tu chung til so hi e hon jong ti na nei du tu ding ban le bang hi to lo na na chi thei ding cái mà nó một còn mà na sang bên cái này nó khá hơn tin nay chủ độ này chúng ta là tuần chúng hàng gama hilo and order lập tam lên tin trong ngày hình cái sẽ dengan putih party tuần cái vai home này cái hi ai mà KUKI society hi the best government cái hi ai ho KUKI society in the name sang sẽ dengan British administration hian lang Indian democratic constitution ho jong ki aching a team on the say dan chun KUKI society a ke vai hom no hi mo in the 1919 laya basanga gal na sat basang ba ai mi ho ke vai hom no to na mu ba cha to la au he ti jong tu atu be adi ta tu wa nui li se na ke vai hom na law and order iti ting le ki ho hi KUKI society atu a ho ipin a papin tu a hi ja tu na hi KUKI society ai ta bang ke vai hom na ai lo na pu tu na ho hi thai lo ham cha le tu din mo na hi ho hi wang se ta din mo ta in bin ikin na PPNO tu ho ding a tu effect body ya government na in tu INPI in cái vai hòm nó hết thì đinh hi thì chú amo hin vai hòm na asiam diu din mun lai ta tu hi ta hi wangin wang ti dom ta in upin pi ho din mun jong hi din mun ta dom na ji tu ho hi min pain is mightier than sword at hi ho hi sword is mightier than pain dan om do ta ting noi ka hi nam gat sat ka hi amo hin ati ta amo hi India ki vai hom dung ja tu amo hi executive body mai judiciary lawmaker to parliament hi banga hi police and army amo executive ai hin hi other way round hin thing noi loi form hon kem la thala chai man chun ke ho thu ti ding hi ta ting la ki ho vai hom này ding ati vai tu kai ta ki tu thai lo na hum kha hin khat la khat a hi de dol pa tu au ma ding dot a au ma a sei de dol a sei a pu di dong a pu ting la tin tia tu ki vai hom na tu ta ting la dan ki ho ho ti se tin ta nam phat ki ti tu ga tu ba tin aba nin Indian constitution no ya tu ki vai hom no ai sei ding ai le Manipur tu tu di tin na za za se yang le ti state government mai om na wa hin mi in ki hom han min ai cham om min thing lang a hi ti ta sei ding a tu e ho hin ki phina za nei wa hi tam ai cham police yan lang commando hi yong le ai thing lang a hung vai hop ti tu ni ki dei be se lo ke yang ta sei ding a tu di tu ho hin ki mu hin amo hung du ba cham thamai ga ma ke la du pa tu ki za ai tu din mo na he chi ta bang ki chat na ti za na ki vai hom no ya mai thal le no ya hi ki vai hom pe vai le yong le itin ki dei lo ta mi pi ki chi mai ta tia tu mi pi in state government ko ma state force ho ka ba hung lu ta ben state force no ya ta bi nge ji tu ta bang vai hom na ki mo na nei lo nu nau ta tong ki chat ta hin ko man le lung gim ta hin ko man ki tim ta hung win ta an ko du nhiều le tu nia da len gal ka ta ne state hut ka dal le ai lo le te to ka ki ho hin ni ko ting le ni ko ga ting le ni pi tu nga lung phát mỏ na lung nốc mỏ na này thì lâu thì tôi gọi tôi
chun cái đây sát ta tu hele ukin pi in thu nei na dolin akitun na dung dolin akitun na bangin bai hom lang thu ta se hen lang chung noi ka hepoi song noi ka hepoi chung hen thu di thu ta se hen lang lit na noi hen ti bai hom tu nia ta bang tin su wa noi mit da dang ki da ta te rom ta bang tu do lo dang hen ti do lo na he ti da lo bi da nam theo ta hiện na I hope KUKI society KUKI INPI te tau te ama hoin hai te investment he o hen lang hile ya possibility chu tam ta amin a hoil he jing ai hile twin pu LUNTINSAT KIPGEN community kin kating in so pu hezam sawin ahin sai bang chen him le thal choi mana dan choi a hilaw le him le thal choi mana rule ball ki go ti tabang lungthing igon pau hi like PZ hi then what is the main reason PZ chi tabang hi hung kon da oham nam sipai hi him le thal i choi man ba chu i society imite chungwa hi e hoin a law pa chu i choi ki go ba hi rule i ball pau hi PZ hi dam and then cho hi EPT ki ball han lang le in sudi thai ding chỉ cái bảo mình nó sắp đến chỉ tuần ha chỉ hồi điểm na ngày họ yêu sĩ mi bị họ yêu sĩ lệ thì en colpa jana ram pen bole thì chỉ khi nơi hòn bị ai hết bông trả lỗ na này wa hết bông ai các phụ chỉ lệ thì cái gì ham thì cái lệ bị ai ngã tham thì cái malung cái tham khẩn sinh khi người họ hiện hiểu bình ông cái bệnh này năm cái năm mi tiề hi Manipur hi hiện mà bông bình chôm chôm cái mặt trăng không hi bình agam neo trái mi chôm khăn nên chuyện không bị chỉ đang nằm đằng tiền chung và in số cái thị tiền vào lệ cho số biểu hiện này cái phần này cái thị kiểu là bên cầm trăng mấy mấy ai nuôi siêu à ấy hình hồ yang lệ mi hồ hay là phun này gì na mi hồ hay là cái phun này thì cho hệ chế mi pi te protect bowling pi te phụ đồ đi cái hồ hay Manipur lang hay Manipur cái vai hôm nay hay chèn hôm tạ lô đi tụm bé hồ sẽ tụm mà chèn đinh tì hi lùng ghé này tụm mà hay tập bằng chính noi không cái bản à không cái ball ai là chính noi họ này hình ball chú hết điều sự việc chính noi xuân ai hình ball chú pi ai cái ball làm từ chính noi cái tì hi chính khách chú cầm chân thủ mà cái đời lô lệ thằng ông mana cái chú mua tệ tệ đi đời ba chú chân tệ tệ đi thì chính nơi họ cái lời cái phụ đó na gì bị biến ta rồi ai lệ chính nơi yêu sẽ hình quay tôi cái hồ đi ngay cái phụ đó ham thế lệ target chú cái world man nè cái họ mình Manipur chú ai lệ họ cũng cái nào chú quay tôi cái điểm tệ đi ham thế lệ Manipur government to India government thế này cái điểm tệ phiền ai bây giờ chú dunia hi amani hi che kidin te pin si pia sei ram tele ke ho ya tumin ke vai pona nei pe ta ben Manipula ke chen khom thi ko ve again thi be se be apha sin ke ho kanam mi te chung ba ki sugen the na me ti mo a ki pulona wa hi pi pian ta te he chi hi a hai mil tiang wa le mo hen a chi nau a ki pulona wa hi pi pian ta thì ai lâu qua chắc lỗi như vậy nè ami thu pi pena chu mi pi chu kuki mi pi te chu number 1 mi pi chu hum lo han lang le mo yong koi hu dang ai pro da na ami pi om ya chu min dang hon ei noi shi wa ei chu pu na ba hon ke phu doi ai le mi pi te chu au mi ya ke phu doi wa ta mi pi te interest ai na ho ai na mo cho cái lẽ thil ball đâu xí vì government có mà cái pin na ball như vậy cho government hiện nay thil khát ở tổ ban
government hi akidin te pi ngai toilet kidin te pi chom lo ta thu bia chu government ko mai le kha pi ham ma he lo le government ko mai pi lam panga ke ho pi dio ham ti kha ti chu do yin ke ngai na ti ai ki phu lo na ji pi pen pa he a bo ve bo lo ham ti pa he e ho yo shin yong ge lo tin a mo ho yong ki ge lo bin tin a thang pi a wan ti he ti bang chu ya na to wam ti chu a do ai ki phu lo na ji pi pen ta pa he na to ve to lam ti mi a thang pi mi yo shin i he su ke me ni ti ye chun ti chi mo ho ki phin na ji pi pen pa hi mi a do ma le chun a mo he na mel ma lo wa a do da lam tiang le mel ma lo wa tho chung a chun na to hi a hen tu chung bam no wa ti su chi ve na le a mo ho a doi le tu pao du na chat lo kui ma am pu na a doi le tu pao chu mo na phun do ri ki hon chi ka de ve a ti wa phun do wa le chu ki thei pon ti ti a he protest rally bola a mo phin na a mo do na chat lo kui ma am pu he che ya chu tu chung a thil bol wang he mi pi chung a cha lo he ti a mon a bor he the wen mi pi yo shin a ke punai ken jong kalung gel tham ka hin se in ilai chu a si be te ni khana kalung gel ka hin se bang chun mi hi hin lai sung wa hi ita saw le thagao hi cheng kho mai ita saw hi in ta bang hi e on ita saw ven pin re nga inai chen wa inu me ka ting le me ka pha le ida tha wa ja mo wa hi chi me ka tai sai na chi ki cheng thi lo da to na chita banga chu to ai ta sao a hing lai hoi ta sao hi in ta banga hin i thagao hi sunga mi ai e ho hi e ki hi i thi tiang le a thi ho ko a ka bon a mini te ko wanga ho ta lo hin na i chu khui piam te le a ta sa hin a ma hi lo ki ne ta na a ma chu na ta sa to da lai hi chi a hi government dan du ya mi khat chu hin lai dam lai sung i ta bangin mo na thim mo na bol han lang pi bo jong le a chi tiang le ki ngai da mai je la humding hian lang i pi yong le a hin lai sunga ki bo ta chi le cho to bo na ki sai ti ai punishment ki ti a sang pe ni chi na punishment sang pe mi chon se nai lo le dana pal ke ya ki khai li ho bang a ki khai li chai le ama chu phatia ta sa ki bu yin a ye chu ta sa chu aman da la pala ta sa chu ma hai lo ta le si ki vai po na se la ta sa chu le si na ki nung le ya e hon le si hi kol hon dong anu inu mother art na science ang mother art ata sa chu le si so le ya chu le si na chu nung kai dia respect ni ta amin nung kai ye chu le si na pa na mu chi chi wo sia aga ki ni ya hi te lam pang a chu min interpret da bola ta sai min ja bola nei ta ko e ho adanga chwe le ho chon nan nei na chwe le ta sa hi mi kharia chi tiang le ke hian lang ko hi yong a ki chi tiang pha na chu he chi in ko te gel ho ya la chu in ko te a ya chu e chunga mon ho chu in ko te chunga ki tang the do chu government dan nu ya chu mi khat a chi tiang le ama chunga mon na ne yo shi chu apa chunga ki la the do ya chu ama a chi tiang le nyu si ki tai ya to ai ho hi tu chunga gamnom thil so che na le chi na ne ho chu amo ho to ki se da a ki do pi amo ho to adam lai wa na ki lung no mo pi da ni ne ki mon thu so dung ya che na le na ya chu a yo chan ge wa he lai ga ma ki wi thi pon te chi ho ta sa hi yon ka se tan a ki chi tiang le se na ki nung so hin le se na ki sem le se na ki nung so hin ti le se chu hoi langa ki bo yong le tha kha kha da hi na ya ju chi lam pa hi hon tham khat
cái khu thu nhập vậy hết thu nhập vào ngày in chỉ hi tu nung tu ban nhon le adang da hon heo vậy ít bằng cái mail mà bị tiền event data hay nhon le a chi tiền le ama ite po ye chun di chu respect ai le pu LUNTINSAT KIPGEN chu network jong hoi mo je min na in zu le hung pai ki jing ka ting ale tu in pu HENJANG MISAO ko mana chi pai ki jing ka ting ai ho to hi incident over hin ai ho KUKI women union hi in chule ke so hi in chule adang dang in jong tau na le tim na le nge na chule dem na thu jong tang ta hung min na hi chi masanga chi apat na hi pon hi masanga jong tabang thung an jing ke hi tia hi pt de ha no lo na phone na hi lo le team na nge na amazing Kevin, but I think it is not effective that so what do you think a organization ho ti tau maybe KSO or KUKI women union hitata or like KUKI INPI Manipur I ho hin iti evolve hi inam sipai ho hi am ho su ipitida apamove or atimove tin hilawana. How can we all come together and make up this one? See iti isit patkhom thai diu ham nalungyal na hin sai thai da. HENJANG MISAO. Tu chung incident hin tung lang IPG ham bang ka hepon so hin KUKI INPI hin kita ting le KUKI women union hall thang thung ta bang thil so hi dam na cái này na hi ti tan kamui nai pon ai wangin practical in amo hi hi lemang in sung ho hin bang te na to in sung ho na sata in boy ti gin kita ting le ama ho ex gratia yan lang kita ting compensation bi long le na sata in government na lobby about the issue to occasion le atamun mo zo si tu nga ti pa tu say kita ting le atom pan now zo se hi imu atamu ting le ya angai lut now na sata na tumu ai hi wangin na sai do nom pin khat lang tu kita bang tu so hi za nin za sa ti yong le ti tel thai lo ta win the local newspaper including both English and other language to isu su ke tan le media channel hono bona the thale the jali ta zapi he na ga dam ding tu ai le ai ti ju ya igel kha wa long lang ti he po hi wang nin it patun it's on the patun it will bolton ti sai tang tan sata nam pi tu na sata ke ha za ta na sim ta le ki za ta ti ngam jang bagian kin ti tun ti hon lung gel sai hui yang hi respect tin tu ban le tu ini tu hin te hon ni ti ngai ni hin ti so yang hin so ta bang hi unequivocally in condemn foreign lang condemn ba bon tung tuan ma hita bang tu for la ya so kan ti yong le ta lo ding hi nam pin yong na ki din lo di hi ta bang khat dong hi do te nang le kai in the kai hon long pi lung na ki bot ho hi bo lon thai ti yong ta mon a gel do le ban le ta bang ti so in thai lo ding hi tin tu ni in society wa hi ka sai bang chun anjo ka sai bang chun masa din an anu ka din masa ya hi di lo tam tam te hin adi san ai ho khan ko nei te hi din khan ko dung ja ke bai hom le tu kin ki ko na hum ke din kin ki ko nun chung te hum ki te na so mi pi lo sen no support to bol te hin na ko kin pi tu dan di ta thilam tol ting le chi suboi ding ki ko ho to mi pi hi ti jong le kin pi la khan ko dung ju chun bai hop na khat ni ko kin pi pan do the na le ting le chun sai tu le ya dunia mini san em na pa ni za mai ta diu le ikilai khom na lang ikilai po na jong le
ni ho KUKI the ni ni se tabang chom do lo lai se ai te jong lo sem le thal toy han ke ho bo ko he ti lung sang ba put lai se ji chu anjo pu dum tung san ga sei banga chu ni pi interest a na ke form vai le ni pi interest tu pi ham te he ti ni pi interest behela tu ke ho na ve na ti lo bang ka ko na tu pau sam tu in a sei lo min quy na lo wa tu nga thei lo ji ni pi ho hi lo lang na ho thei lu kunin hang san ta ka sei do nom tu na hi na thal le him chu zat mi na so pi chu nga a hat banga chu mi dang chu nga chu hat thei lo me kai ko ti ke pu lang me thei le kai ba ti ni ka sal ham san nei na pi ja chu e ho nam society so e ke lai soไม่ทันมันหยุดว่าฮอสไตล์จะไม่กี่เสียงว่านั่นพอเลยเนี่ยวันนั้นก็ยังแต่พี่ยาจูรัดดังหอเรียงช่วงนั้นก็เป็นน้ำโลพี่ตาแต่ในพี่ยาจูรัดดังละบุษโลว่าหอละนะบุษเอาอันนี้หอกุมละวันเนี่ยหอน่าหิมโลดูอันนี้รัดดังหอที่ยองเลยนะว่าโลดูที่ต้องบางจูรัดมีเตหอขนมมีเตหออมโลเดรัดนี่in thal dom long le inglo de ke poi ti hi heu tin to pa ni bang tapi ngai lu na tapi to na tapi lung sai na ai le thal dom tin am ho veng bit ding to tapi veng bit tapi ki noi shi na front line a ding ngam ding in dunya pa ni tu go no te bi ngam nom tu so hi pa la ka pa na hi mi te cái thợ xiêm này hành năm tới năm ngày du cái ta không cầm độ hành rồi cái ta bằng thực sự bạn đến tu nhà bạn đến min năm mi tiền nuôi xin là rồi thì ngắm được cái cái tiềm năng hết ra tu cái chi spirit cái chi courage suy này tiềm một lệ đi ta tu hết năm ngày luôn này tiềm một lệ cái số hàng lang KUKI tiền lang KUKI vi mình âm hồn hết tiềm cho nó respect thầy đấy cái chú ông đầu lại sẽ tiềm một lệ giờ tu nó lo ding hin chi giờ tu nó lo lại xe mi noi xe tan diu mi noi xe lại xe và ti yong le ja in ho a ding a tu English can in at the receiving end ti pau hi ding diu tun thi so ne ha ma ong le ai mi he ti le ti noi xe ta chong no hi ku na ga mai ta na ho dong xe a tu nam mi tiao ti reng bit ding la hu ding anom do hi nếu chân gạo xây về lệ các thing mi hòn text in don phum ba au sa phalai lai phu thu ba le kha ting a thiam lai in phu thu ba mon nei lo tam ta na phu thu ba cho hu dinga he hong ki pi do hong ki pan do ai tu na amo bol sang a ko do ti bol di wa le ikem ki thiam lo ikem ki phu do ta ben ti je lo a ti lo le mai thal koi thau tin pata in so ke mo tin thing lei lo tin le kha ki sim lo han tu nam ki ku no adem patom lo thiếu đi ta hết ha ít thâu chơi hồ chứ lệ iman cha chơi hồ bên bịt nó đinh hiểuว่าน้ำมันnó đinh lệน้ำชิ้นnó đinhไงบอลว่าเฮียเฮเลไปเท่าฮิติทิลดังโจบอลเต้าฮิติบอลเต้าที่ช่วยหินผู้เฮซังมิสาวากุนsocial activist หอยตาขัดเองไอ้เกสซี่เนี่ยคิดตัวก็มินbreak จำสารเราฮิติอ๋อที่พี่ฮอสซี่คิดตัวก็มิน break จำสารช่วยเราฮิติAvelin na bon sa William na kahinay kini na hi agenda Manipur KUKI edition discussion our gift and refreshments sponsored ko hi industry na topic 2 B.GAMNOM incident law and order in question again chicho injong guest study to hing ho tawin to hi chi pai ki diwa hin injuin pu hezang misawi
social action inam vahin inam golang hoti taute in game le thal achoi ho hi nam ben bit na ding hilovin nam ai ho thi na ding ai ho man na ding zo in til hi tabang hi ta in chule CSO leaders so ti taute KUKI INPI hanlang KUKI women union hanlang KSO hi zong le thu zong kila to pi ta po ve thal i choi man vahin power ka nei nai ka hat nai lavin chule I hat now chu enjoy sai bangin government ma sang hi lo le inam mi te phat chom na ding le society phat na ding manglovin ai ho chung za so bo pau hi di lo ta he ti cho hin satan hi cha pu LUNTINSAT KIPGEN semang KUKI INPI Delhi and NCR koma ka ga chinom chu inja hin sai chu nanggel dan a backup hin bolen na ipi zi pen hi dem like thal choi man a hi lo le mana chu hat jing di ham a hi lo le ho langa injo a hin sai kit CSO leaders so KUKI society a ho KUKI women union hi in disana athupi pen KUKI INPI Manipur hi in hiti ho to hin lungkhana thailo now zong ipi zi pen hi dem like what is ipi zi hi dem na lungyal hin sai thai da KUKI INPI Manipur hello le KUKI INPI taute na Manipur la area wise block level KUKI INPI hoi yan nang hello KUKI women's human rights organization hoi yan na yon cho hi civil organization na skille cho objective pa hi bihamatile khusung veng sung skille nam sunga ke vai po na ki tup na ding ai objective to Manipur India government no ya danina phaldung ya ke vai po na pa chu chi pi he na KUKI INPI lo le ki human rights organization a hin thal choi ho ki loi khom no he le dan pulang a he na India danin ki phinna a phal chu dan dung yu ya pa he thal choi ya ki phin ki ti hi India dan pin ya ki phal lo ama ho chu dan pulang a ki phin he sei bang wa so mo ho hi dan pulang ki phin he wa chu a ki din te pi ju chu India sunga na KUKI na mi tai lo za dang he yong le civil ho he lo he na me he yong le me he mi tham ho to ki din te ring a mo thal choi yong he po win alang khana sin le chen khom pi thing thang na ga lang mi long la ho to ki din te ring a mi long mi tham ho to ki din te ring a yong thal choi po win a ki din te pi du su India ke vai pu ne ya ki military spy ho ma thani ki din te ring a chu amo thal choi ya choi ki din te pi ri wala mo chu ki din te ding mi tham ho he lo ke ho na ne ri wa le vai pu government lam ka ke ho ding nei hiti ya chu ke ho thing KUKI INPI le KUKI women so han lang KUKI CK so han lang yong le ni chi mi tham ho ki loi khom na ho to hin thing noi chu thun ki se yong le ta chu ti se de ha din khana chu ki ding the lo he na am ho hi na chu hon ilung thema ki ta sot mai the na ai ba nga chu kilang ta chu kiding khom the lo skill ya mo hi chu advice KUKI INPI ko na le che kiloi khom na dang wa ko na hi advice ho pi ho chu ki pi yong le pi the chu e thobin nga ding khat chu thing noi ki ti hi tu government ke vai po na dan hi ke ho ding en ai le Manipur no ya ke vai po na pa hi ki ti a ngin an pui ti ne cho meaning pen na in e de kwe de a thing yo po ya bu kim yo pui ti hi chen ge chu ge la thing noi bo le hi jo wa tu a bu kim pa cho mon ngai ni ho ti ngai lu bia na
ya chu amon adin na pau she bang wa chu ai ki form lo na pau chu ami pi chu tu ke vai pu na hen avi bit pui ti ja chu mon hi chia vian bin ding doi ma chung ki siam do he bin a ki siam do no na pen pau chu adin cha pi xiao wa he le ai to hi chi mi tham chung a khot la he bin mi tham ho viang bit bin ai lo house ho ja bo bin pu ki pu chon pa chon ho respect bor bin ti chu che ngai lo hen to automatic acha mam ding in tu nia mo ho ko my advice bol du chu advice ong ki pon tin remind lo ti ki ti le ke lom lo an ten na ai ye cho mo ai ki pu ro na ai pi pen ta cho ai mi lo ai lo le a ri lo ti na he ya chu amo adoi le tu pau ai ki pu ro na ai pi pen pa chu yang ke en ju yu han lang he chi chui rui tiang wa le adang chui ho ding a e ho chung a mi la mo chung a khu tha ki ti pa chu lo de yeng na ya chui ho ni chi no mo chu amo he a ki phu lo nau a ji pi pen pa pa tian ju han lang le mi la mo ki viang bit pen ding chi chu he ding do le na chi chu ke ma lung ge le ko ti lo wa e on thang phong a ki tin chon min ti chu sei bang wa chu ki sei the lo amo dan pulang hin ai ho ke loi khom ni ho chu dan ni na phal dung ya dia dan pin na phal ho ya ki loi khom ki na ai chu india dan pi de lo ya amo dan pulang a ki phin na bol hi sei bang wa ki pin nowคุณพิธาดีขึ้นเขาจะวันเก่งกันนะไอ้ไหนหมดจุดดันก็ละมาจุดที่ร้อยคอมเองเอาลูที่จะกี่ให้ไหนนะจงเลยมอินตัวอีเล็ตุกิจูน้ำเปียดิ่งเองน้ำปีพัดชมดิ่งเปียจิบซีโมหินจุดตัดดิ่งเลยจุดพายลังเสียงเลยน้ำปีจุนจะไปเทเลเห็นนะ they are our lesson our bodyจุดที่ดิ่งไงเลยจุนคุกกี้อินปีจุดตู้ที่ดิ่งไงเสียหอจุน FX body as government ตะบังจุนเนี่ยเห็นนะจุดที่ดิ่งไงเลยจุนจุนที่จุดที่เพย์ปนที่ตรงแล้วจุดที่หอดึงอาจจะ flesh and blood itu icha ahiji achu ki in pi chun hi tempat leverage be ane ya phalo te ka kana sei dingin naga society ko ni tin mi te long civil society okun they are leveraging na ball joving ipiji achu yo society achu ki in pi en lang ke so yong tin ithal achoi be at imo sa yung may lobe ida yung ipija chu ho chu na bo chu chu over power bang chu kat ki poi na yung le somehow why don't we influence to all the organization at least the mandate or whatever the customary practices has to be followed by each and every organization it's a part so ke lung ge se lang na se bang a chu ku kin pin official ya chu se bang bo pio na official ya ki bol thei lo hin ang phunga ki bol thei lo hin sung langai ho ka ki he tu ne ala chu ki ho pi mo ai phun na sung nga se bang wa chu back dollar chu bol mo ai phun ai ki bol de ho ang chu yun ka se tan amo na ki phulo na pi pian ta ri pu ro ding cho na ai ho biang pi ding ai ya chu ke adoi la tu pau chu chana riwa le problem ke chai yeng he na ke pa chu ya chu chi chu remind yo bo la ngai he ka ti ka sei lo na chi chu he na au lo a hi ye bin e ho to ai ke sam kai te poi ti na nang chu he pon sei lo na pen chu au lo he ni ho sunga me ye chun thang phongin ki khol gam na chu ki ni thi poi na in pi en thang phongin na mo chu meeting ho pyo ke bol pi the lo to thang phong a chu te ka kana sei ding chu amo to tun ki sam kai na hian lang ipilam yang lukin om thei poi ti wan thil chom a hi wangin ka sei bang ta mo tu i phele i thi sana hi bin a bol phat new yong le
kukin pi min pa na ano le kukin nam pi ki min pa abo shit ni yong le kukin pen lang kukin nam pi ki min te tu chung a chu tu chung thi so tu ko ki min pa ai wa nga chu nang ho a lo ne hevin thal choi ne hevin cho to ki mat nan nei po be ya chu a khut nung wa tu iki kum da thai lo tu long na boi pi wa ani na chu government ko ma sei thei chan na sei ki wa na i bo lo hi kukin pi oi just only firefighter mai wa min thil khan su si tin la bo tin i ko chi kum lu ba si hi chu to bang o nga pi pi ja tu kukin pi tin tek la thai lo lai ka train sei to di lang e ho India dan pino ya hi India citizen hi su ke bin amo ao lo in chat lo han nang hi yong le mi amo mi an tha te um le chi lo ho chu thyo chu mi tham civil India ke vai po na dan du ya chu it is civilian ho hi copy so ngai taxpayer ke kin na ni ho tax ki pe ga war me hi tax ki pe re lo yo sha tax ki pe ya chu sa sei le sa a ke bo a bo yo si hin a ke tax pe Indian government a pan la ka he ya ki sa ta si ko ro na ya chu Indian ke vai po na me thon le nga le sit anga to na vian tu to vian tu be hon vai po ti me thon ten le nga ya chu le nga ki tiang le amini to ke bang tho to vian tu ding civil ho vian tu ding vian pe ding chu government mo po ne chu na ya chu government chun amo puna ke ro thang puna ke na jo lo ya chu thina tu en government ki mo da no ya chu ku kin pin da no ya chu government mi mo ne hi we government in na bol de na kinu na bo police ki ti chu policing thil adi lo ho su di ding adi lo am ho da no ya ki ju la chi sa ding na ke ta tom lo ring ba cho a shu le ke vai po na a phalu mo cho tu ding ti cho a kin we hin thing hang hian lang hoi lai thing hang ku chong hian na yong le Manipur ki ti ga min of SECY jurisdiction dan tu ya chu Manipur government mo pu na thing hang ai ho thing noi hom han lang kui thing noi han lang isi mo men sang ka ko som ko le thum som ko le som ko la nga lai ya thing hang ga ma bui na ho chu di ta Manipur government mi mo ye a bol din kin a bol lo a jo lo ya chu government in milham chunga hetabong tu sin ani ho mo po ya chu hon pha la chun bukin pian thang center government mi mo na tu phung ro the na cha pa chu dan tu ya ki bol hin ai chi amo hon nong bo a bo du kin cho bo tho diu hin banga puya ngan se banga chu yun ka se tan amo dan pulong he ta don lo dai lo wa koi ding ki pa se to ayong he hita banga so lo le nga he mi tham hon no epil bo lo wa kukin pin jong ti se da thang phong he lo wa lam chom mai he ta bong oi ki ho pi moi poi ki pa so pen se ti lai ka chuna kin thu khat hin sai lang CSO leaders so chule a hi in chule nam lam kai leader ho a hi na to ai ki ngo to pa hi hilovin a kai lunggel dan ti tauti or mi pi lunggel dan na hi injua nam na tong dinga nam gol hang hung ki pi do ho hi ama ho hin ipiti de ha it depends on them ti tauti na ti chu ipiti nga ka zaw ham ipiti nga nam na tong dinga ka ki pi do ham ka nam dinga tong ding kai ham ka nam ite dinga tong ding kai ham a hi lo le kai ma personal azaw kai ham ti pa hi am hoin aki he no ngai ham ngai lo ham ipi tham so chila hi ga ge la hi la very contradict na khat isai le khat ki ngo to le le hi chila hi nang ni gel danin na pu hezang MISAO social activist le pu LUNTINSAT KIPGEN koma open in ga ki ho le hen why do we need to blame the CSO and then why do we need to blame lam kai hoti tautina it's ama personal
thilbol ho khona chu hilo ham aji chu kina ki baw ho hi isim vai vet va he ale personal lang nung hi hena nam khat hi ro le nam boina ji ai lo pham khat boina ji a kina a ki that na hi po ve na personal kina na tabang personal ki boina tabang ja hi tia hung len doi tabang en hung hi zen so what do you think? Should we blame the individual or should we blame the CSO or should we blame the nam lam kai ho lam kai ho blame du ham or hitia nam na tong ninga hung kon do ho hi hoi ta akli long ja ham or EPZ hin jam chalai cham chaga discuss au hite chalai chu ken tam khan sei te lang na chi social organization ho hi actions by social organization must serve as a deterrent to prevent this undesired incidences ho social organization hon in a to italo itil bor ho hi ti se da deterrent hi ngai cho ti pholo bor ho nga je ka na he lo wa so ki koi wai lo yin pao ko na lo ngi lo pao ko ba cha hon an e lo na nga ki bor so na ni ta mai ho itil bor ho social organization itil bor ho hi wa hi til se bor ding pa chen chi ka bor la ta bang so ding he ti pa chu age a chi a chu til se bor to in sung hian nang ko sung he yang le til pholo bol ding ti le mia atam lo hen chi bol leng ka nu le ka pa si ai lo ka in sung min sen ti ai lo ka khu sung min sen ti ta hi individual la he mia tam jon til se bol no wa nga mala ma ki ti mi so na ya chu civil society organization hon jang til se chu aswa le condemn boarding ai lo til se so le til se pa chu condemn board ke hulowa action punishment beating ti tania chu na achi sa pha na yong hita bang chong ahum ma la chun hi cho ya la chu hi ki cha ya la chu min til si hi abol lo individual a se dinga che le yon ka se ten division chu ma ma che cho chu hi to a hi ipia CSO ho ke ngo de ham tele CSO hon jong se bang ba chu kiloi khom na in ip chu objective ni a kiloi khom ti pa chu ipor nga yin na civil society han lang a thing noi thal choi ho yang le a kiloi khom na a po do lo yu wa chu a po do wa chu buinam lo ding na po do lo yu wa buinam me ya chu mo nong lai chu mo na kini tho tho yin na mo na kini thing hang a chu spy hon ai le police station ma am pon ya chu thing hang a chu ho tam ja thing noi ho hi vai hom thal choi ho vai hom na ga ma no ya ki khosai to ai ba na le ko ba lang ai lo le bo ma ko na he police station hum mai thi ai lo le army paramilitary outpost ang thing ja kwai mai thi to ai na ya chu tu nia chu thing hang a e hon thing hang mai ho ai le police ho ko lu po te ya na ipi ki se yong de a ko lu angai na pa chu kui ji ham te le chwa chu in hur wa le a dei lo ho chu thing noi ho e so thal choi ho so na mi tham pha na a mo ne ko che ko lu ta bang ngi de ta twa na ya chu dan dung yu awang che le manipur government en dan law and order bien bit na nga so manipur thing hang ngam hoi la he yong le sipai kwai ding a che sun a koi mo de lam kim lo na ai hon jong ita bangin da jong le hen i ho chen na ga ma su cham na me yo si cham na nan boina ma cham poi ti le wang chun koi da then boina jing na mun khana chu ni koi pi win ya ki phin ding ai wanga boina jing boina ma ten la ku kin pin government ko ma na biang bit poi ta ing o ki ding ti hi the loi i kal to le hen na da chu itu ho chu tunia gam specifically B.GAMNOM instead wang chele chi personal la pa chu tham tele chingnoi hon thal cho hon personal thila la ji hi objective ai me ji ji na reverend denote thangin
sẽ dừng cái khác nursery rhyme khác phát triển thua sẽ tiếng đã sẽ dừng cái khác cái gì đó Pussycat Pussycat where have you been I have been to London nah I'm playing with the mouse under the chair this nah what are you doing I'm playing with the mouse under the chair London a leng nu via chi chu pine boram to atele na mouse to chair no ya ki chi me ama a chi go na chu leng nu via chi ya wang chair no ya mouse to ki chim so ju cha na ya chui honi doi le tu pao chu si bunga chu government to ki ho na ring government to ki ho ri chu chithal choi ho chu government to ki ho ring tm chu government attention ngai ja ada le spy ho to ki din tie ngai chu na government spy ho to ki din tie ngai chu ale tu nya chu government spy tu ya le ki din tie kha ta ko e ho thing le ho mo mo ke thal choi ho na ki din tie ne sim le han am lo ta bo ai la nga ki won na pa chu ki bol lo wa a chom jo ai wa sin so chel no ya ju cha to ki sim ta bang pa si bol na ya chi bol de kin hi bol le han hi chi individual la lo le personal la ki boin ho chu in e lo ju ke chu personal hinan mi pha mi phom mo hing ting ai lo le personal hinan mi khat to ki bo yang da nam a ke chi ting mi tha ngo chu ko hu do ding la chu yang ai na khu sung le wala mi khat pa chu nam chan phom pe a ke chu nam se pai ka hela nam a ding a nam hu ro ki pi ka ya personally ki to mo lang ka namai ya to ma chu ka hu ngai chu na che pa ya chu personal ki to mo na pa hi ipi ke hi pi bol ka him ke hi pi ka him chi pa chi ki he te in to ki objective pa ki nga le thing na na he ting wa le personal la ba da ho yong chu a ba da lo lu chi ne ai le guest ni ko ma ka sai nom chu phaji han in to povina kino de devin sai hitit iza ka hin sai pen pa chu apu hezang mi saw zong add on tham khat hin sai thai them should we blame the CS or should we pinpoint the nam leaders or nam lam kai leader ho tong dia hong ki pi do ho blame ball ngai blame ball de ham or ep ham chlai ka su nang lungel dat sai pi thai cái society context and say lang na cái point na pin no hi lam yong ngọ điều của ai vàng mi dấu xì cái ngọ điều năng dòng cây dòng các cuộc hiện tại các point lâu ngày năng dòng cây dòng ya hi cái stay của cái number one ya two planet kung ihabol ki bagin nam sang ma thudi chi thai lo nong hi dan di lo ton pa chu ama phung hi le man dam ta lo na khu hop te ta lo hon condemnation ball nam ball lo aji chu kung ki min sin te pi pio ya chu kung nelism hi number one ai chai lo lai te nam right dam lo de ani in KUKI society we have a deficit of a true leader leaders kecil tak inai pawin number one reason kecil tak inai leader inai pawin leaders we don't have leaders to dares to die for a good cause tak akan nak cingam salam kai nei pawin hoi lai yong king noi yan lang ka CSO tu yong tak nam lam kai vision nei inai pawin hang san yong nei pawin tuna i han san ba le dan di lo ti pi jai i po ngam lo ham na i so ta bang i po ngam thai lam kai ngay cha về năm tỷ rồi, thùng là in mi khát hình ván cái xe nó mình ván cái xe nó cái kiểu này là ván cái hạ vali ván cái xe rồi decision cái gam be cái country be cái nghe tin cái gì cái country ông xe đi cái kiểu này là cái country xe đi ông hạ sao vậy tin cái state be cái tin state nào không liền cái kiểu state cho xe đi nga cái phải cái là state ông cái xe rồi thì cái ticket này ông cùng thành ama azat mi a community be bang kel ni ông cùng thành ni ko zaman kel tu ha sai ti tu a head ti tu ai le in sung be ke kel ta nge ti tu na to an pan le as ke in sung he ke ko ke kel lo le ke in sung ke kel lo du tu jan he to ta to ke tu ama hung ke kel ni la in sung da ai hung da phat chun a society a community hung da a community hung da phat chun a state hung da state dam phat chun a country dam phat chun van noi dam ti bang a tu nai tu ki society a hi nang le ke lam kai jong di poi
thing no yong ngõ đi poi na ai ho khat si hin thung thu thu dâu si la pau i nga diu nam kiti ka ngai lu ti dâu sen ki chi sana nam to te be lo ding ta ting le ngai dâu si chun ang san ta ngai lu din po na nei ta ngai lu tu ting le bo ki society dang la ding ne tu ti lo wa le ki yong le hi ta hi chi chi diu khang hi na la khang ma sa tu mi hon kuki ni na hi si pe han lang i yong dan lu na kuki chu brand name to ba na ne ipu pa te bin gal na sat wa tu na history sim ya abu khanga hoi na ban generation hon i ho sanga hi za cha na le mai mo na an tu na la de chu we don't have a leader itu ka sai no no li ta khare hina vision in ai povin selai ho kuki society ti da im sauze povin ti so hi in ai le a chai lam pang pu LUNTINSAT KIPGEN command sing kating phazo in ai taw povin za kan se bang chu achom lam ta tan hin se hanila tu sun B.GAMNOM po kuki society kuki chat ya ding kuki society ya dinga wake up call dia ila thayo ham or apat na hi ta ila thayo ham icha ku nai ho hen what we learn ho so ho ai ho silumi ho and then inam golang ho cha ku na hi ipi ki se phat thayo ham a chai na penin ai ho kuki sa te hi chi vezo si ko ma vai ha na pha chom cha cha nil pi okay ke pa me B.GAMNOM ke boina ong ke pan na hi paisilai khula le thinghang ma lo tho ne pu na dinga hon thinghang ma ho ya ho ya wa hin na hi cho ya khu gam velu gam lei pha abul pan na hi sung thu chu oi shell in detail tan ka he thau B.GAMNOM ke dinga kanu te hong kun do na gam yong hin bong ba le na a hin detail tan se ta pong ting chi sumbai munagang ta do ni tendering i gon na pawi i ham tele thinghanga igen the na sum ha sa ji na chi B.GAMNOM ke mai pon thinghangam tan dil lang ta ko cycle lang gam ka he ta kang pu pi lang ta ai lo le ting lo pa lang yong le chu cham pu lang yong tu la hin chi pa chale ha bo he yang ta be na pa chale ya ko na he sum tam ta mudin in chen sim ding khupi sunga in ki cho ding pi ya bo le ya chu ade dia chi a solution hi le khasim education hi ata ta le khasim che pa hi ha ho so mai tu lai khang tha ten le kha ha simutin le kha thiam hon long mo pu na ila wa ngai le kha hon mo pu na ila wa awareness campaign ha bo lo ngai chi sumje hin sumcho yang ko na manipula sum yang ko nam ti I khulo ngai manipula sum ko na hi Manipur government sum ala na hi mu na hi revenue collection a hi only 8% about mo hin 92% about hi central apana fully funded na grant in na ki mo ya cho economic survey of Manipur ho hi kumsia 2021 pu LUNTINSAT na sorry for interrupting part in data povin na chom lam ta na in sai di su kati hin pu LUNTINSAT KIPGEN sai cho hilai ho kuki society a khang tha ho in first thing that we should do lekha phata simding lekha simsang ni cha ko na chu changes sung thai di ti cho hin som lam ta in pu hejang MISAO ko man ching kating B.GAMNOM incident a ko na ho kuki society adinga ipi you know ipi lesson learn ibol thai ham cham chan hin sai thai China we are living in a democratic country and we need a population so hitting at to population nei lo le divai hom thai lo in te se hon ngan atam tipin mi min atam hin pta tuna hi manipula dinga hi mai thei te to ki te diwa from ta hi win itam na ding wa hi ai thei chana cha tam ta nei di yong hi ki ha se hin wang se dom ta itam ni dei lai ta wa I ho le ho ki tha wa I thom ke se pau hi wang se dom ta hin ji hin B.GAMNOM hi gam thu jong du ne ti win gam hu ding hi wa le tu ni in mi tam ta in manipula kuki te chu khoneu cha cha na siam ve tin ai dam ne hin ken wang khoneu cha cha yong la gam pa na to phau a phai population chu kaljing ding relation hi ke be lo de tai population ma chu khangjing ding hin khat le ka lo ding be ti hin chi lo dim na dinga chu itile idam thei win ta ti pung di win ipung win gam ki lo dim lem ti lai ta I ho le ho ki tha wang hi ti wang se um ta ji hin ku teng ni tong bon ta popin tu thin pu election se bongin education ha ko sautin de nei hon jong cha neutin dam theu tin igamu hi lo di mutin
in tam tiong le tu tam sei lo hela mi gin le zai tan du ko nei vai hom mai pan du hi tu ka sei lo no he healthy ta hin na KUKI society a khang tha te hoin addition na tu apana education lampangai mano na inei wa pata khai vai sim something ole CSO leader si halang nam na tong nga hung ki pido halang EP zong le thudi thuta bowling a lom adi pas in bowling wa he ala hitabong hoi hum ta lo ding ngai lut na khan tong na masal na so hum jing de ti chu guest ni a ko na vai ha na khat so hin ki pam le jingin chule PCB GAMNOM athi instantly family ho athi ho chule now khat zom ta po in am ho chunga zong Impact TV KUKI channel core committee chule producer pa thal hangin lung hem pina ka hin phongo win na hi chule ki pam ta khat chu sapang hospital a pa zom government in abon chakeya anat na lu zo si zong api de he tin zong a satan and then athi ho zo si zong phong thiman ti autai ho ai pawin lak nga zong kipiding he tin zong a saitawan chule hi cha anup lo khat chu ai ho KUKI society MLA ho hi khat sa i paw do povin iti setting constituency abawin thui savin azisu KUKI chate khat hi win KUKI akiti tinga le KUKI nam khat hi win cha chu not only our constituency pa hilovin KUKI a incident khat hung so teng le let us forget about side 2 let us forget about Kangpupi or Chuchanpur na idin homo ipan homo ngayo he jisu KUKI chapa sanu che hi ve ti chu avela ka hin sai hi intin MLA ho inzong thang nam MLA alin alal ho inzong hi thai sani hi tabong hoi om ting le ha ta panila wai hon voice irascible ngai he ti chu avela tim na le tauna ka hin nei hi intin chule COVID-19 pandemic zong hi all due to zong le kisai lo lai hi in akisai jing sa face masks manjing kai ding hand sanitizer manjing kai ding social distancing using kai ding tiang hi avela Impact TV KUKI channel mangcha public awareness adinga ka hinsai kin hintin ja ka hinsai bangin tunia pana agenda Manipur KUKI edition hi zoom thua hung ki panding ki bowling kai ding hi ta in zong hi inawanga wa inabet jing kai di tiang so ka hinsai hintin chu achai nei tunia gesa hung pangte ni pu HENJANG MISAO social activists sule pu LUNTINSAT KIPGEN SEIMINLAL KUKI INPI Delhi and NCR nasung se hona zong ki pathu ka hin phongin nangi zong pathenin phathai na bo hanin tin masazing hanta hen core committee chule producer pa thenga ki pathu ka hin phongin na hi che hi tuni program bet na wai phatchom pin how Impact TV KUKI channel official website comment le feedback pi thayo hi na comment le na feedback ngo kan nga wa kan bet jing diu hi tunia ding hi sanin khum kha na ka hin nei mun tina be zo sin na bon chawin mangpha